n'amezi ya Reyo. Wasiri tangaza muri imvura n'igikombe. Ndashaka kubona hasi Bamwita Fisto. Bamwita Fisto. Yakiriye baro. Arabanza yishyira ku gatuza. Arabanza yitekerezaho. Ashira umupira. Nizamu. Wasiri watangaza igikombe. Mbonye urira amarira y'ibyishimo Wasiri. Bayita Murera. Iyi ni Reyo papa. Nishe ku mwanya wa mbere. Imvura irakwica Wasiri ntuyikangwa. Wasiri nguyu ati by'imvura simbyumva ajyanye kwitwara igikombe. Ibyishimo kuba rero kuri Wasiri. Wasiri ijambo rya nyuma watubwira kuri intsinzi witwayemo neza. Ntago nyiri ku butaka bw'u Rwanda. My dear brother, I'm in journey for international competitions. That's why everybody who want to ask me the question, you have to ask me in English or in French. Wasiri tangaza. Bivuze iki? Wasiri wanze kutuvugisha wabicitse byo gutangaza. Wasiri yanze kuvuga ngo ntacyo avuga ngo ntacyo atangaza n'ibyo ngibyo. Wasiri warakazwe umwanya wa mbere cyangwa inota rimwe. Iyo ni inota rimwe ushaka. Wasiri tangaza. Wayumvise tese? Nani icyumweru kweri. Umwanya wa mbere kujyo ni nko kwikorera urufuka rwa Tony. Yabamamagaye ngo Wasiri tangaza. Niyo makosa mwakoze. Iyo mutamamagara nari kubihorera wenda mukamara ibyumweru bibiri. Ariko Dariko yarambwiye ati nzaguha Pasika. Kanongere mwibutsa amata. Abanyegiputa nibisinzirira guhera bari abakinyi nibyo barakomeye nibza Goliyati ariko dufite Dawidi wakanegi ari mu Misiri. Dawidi ni umunyarwanda wahageze. Dawidi ni ikipe ya Peri yahageze nta kindi kijyanye n'ugukina uyu mukino. Bene data bandi baradutegereje ngo bumve icyavamo. Bari ku musozi baraturindiriye ariko babagiye Abisirayeli urababwira ngo abamereke nzabamaraho kubera ko bavuze ngo nibatabara nibarengera Isirayeli mu kaga. Niko natwe dusenze kugira ngo udukize amenyo y'abashongereza, udukize igisuzuguro cyose cy'abahamani, udukize abakeba n'ibindi mu izina rya Kristo. Korana na bene data turashaka igitego kimwe, turashaka bibiri, turashaka icyo uzadutegeka, icyo uzaduhesha kiduhesha intsinzi, nicyo dushaka. Niyo mpamvu natwe tuzamutse uyu musozi w'amasengesho kugira ngo ugaragare Imana yacu twese, Imana ya bene data bari kugusenga bafashe iry'iburyo. Waravuze ngo nimuhuze umutima mukagira icyo musaba nzagikora. Dukorera iki ngiki mwami, vunagura imitego yose y'abadayimoni, imigambi yose y'abazimu bari hariya mu Misiri. Ibigirwamana byose bikubita imbere bibahesha imbaraga. Ibyo byose tubitesheje agaciro. Nta bwenge, nta nama, nta ruhanga byabasha kurwanya umugambi wawe. Dukomeze rero. Wasiri tangaza Wasiri. Ahantu hose mba nangaza kweri. Tangaza. Ahantu hose watangaza. Tangaza mu isoko rya Nyarugenge Wasiri. Ndatangaje. Shaifa nawe Wasiri Karamero Gaju ikipe ya Mukura mwanganyirije kimwe irabiri mu mahoro mu kanya saa moya n'igice kina na Rayon Sport. Wasiri tangaza match urayibona ute? Mbere yuko mvuga uko match nyibona yahoze Gatera reka mugaruke nta kibazo mwigize mu nteko y'abakuru, nta kibazo. Yavuze ko Jangwani yanshutse ngo bakanjyana muri stade Amahoro. Ahubwo icyo nirindaga indi carte force majeure. Nta indi carte force majeure nyine. Tugiye muri stade yujuje standard zose. Habaye hari stade eshatu zakakira finali ya Champions League ku butaka bwa Afrika. Stade Amahoro yabiri cyane. Niyo mpamvu tumanuye n'iyi match ya Mukura. Aha amashanyarazi ni yabo. Moteri ni nshya. Suma agiye kuzivana muri Turikiya. Umunyamerika ashyiraho igitekerezo, Umuyapani, Umushinwa n'Umunyaturikiya bose bashyizeho igitekerezo kugira ngo moteri bikora neza. Cyane. Sound iravuga
DJ arahari, AC irahari mu byumba, umukinnyi niyitwaza ubushyuhe budasanzwe, imvura niyo yagwa, kanalization irakoze ku buryo ikibuga amazi kirajya kiyamira, kiraba kimeze nka matera nshyashya. Niyo mpamvu rero iyi match nta zindi mpamvu, nta no guca ku ruhande, aba amasegonda 90, inna lillahi bismillah lambi, aba amasegonda 90, match niba amasegonda 90, niba umunota umwe n'igice, niyo match ibaye umunota n'igice, ni nacyo kintu ndimo ndasaba Rurisa patience. Reka abantu be gutinda, abantu reka be gutinda, ndasaba ko akronometra amasegonda 90 gusa agiwamo ngo abara amasegonda 90, umukunzi wa Rayon Sport nashaka ahita yitahira, match iraba yarangiye kare. Ubu Muhire Keve amanutse nka Muhire Keve Pro Max, Muhire Keve utarigeze abaho, uwo mutabonye mu isonga, uwo mutabonye muri Rayon zose zabayeho, afite umujinya, aribaza gute ikipe nk'ingi yo mu ntara ikora urugendo rw'ibirometero 120, njye kubona ngo abantu bari kwikomanga mu gatuza ngo twebwe Rayon murayizi mwebwe, muzi Rayon ikipe igeze muri kimwe cya kane cya Confederation Cup, ikipe ifite amateka yo gukura Sekafa hanze y'u Rwanda 98, ikipe yatwaye shampiyona ebyiri igejeje amanota 70, akaba ariyo kipe yonyine ifite ako gahigo mu Rwanda. Urikomanga mu gatuza ukayiganiraho, ni n'ikipe mbere yo kuyivugaho wagakwiye kubanza gusaba imbabazi, ukajya muri penitence, padiri akamaze akagusaba imbabazi ku Mana. Mbere hari icyaha wakoraga ukikoza mu rusengero gusa ukayitupfa cyane. Kuvuga kuri Rayon Sport by'ubwabyo byonyine ni ikosa rya mbere mukuri iri gukora. Uravuga kuri Rayon Sport we nkandi ugira igikombe cya shampiyona, wageze mu matsinda ya Confederation Cup, wageze kimwe cya kane cya Confederation Cup, uko mu kwiyongera kw'ibyaha Rayon Sport imanutse nk'abanyamategeko, baraza guhana, tuje guhana, gukubita no gucecekesha Stade Amahoro iraba Wasiri iyi match nta nubwo abantu bakigira, uricara ugatangariza Rayon Sport wowe inna lillahi. Désolé. Uyu munsi match yo muri Stade Amahoro, Mukura ndayirasa 2-0 nimanukire, 2-0 ndayirasa 2-0 nigarukire nimere neza cyane. Wasiri ubugiye kujya unansanga mu rugo kwe, bimaze bite Wasiri? Ubugiye kujya unansanga mu rugo Wasiri ngo waraye ubabaye cyane nyuma yo AS Kigali kugahika ngo wababaye Wasiri. Nese ubwo babazwa n'ikipe itsinda ku munota wa nyuma, umunota wa nyuma abantu bose nabonye akazi nge nka muganga kagiye kunyica, buri mufana namunyuragaho umutima musubiza mu gitereko, n'umutima nkawusubiza mu gitereko. Wasiri tangaza ngo bimeze bite muri match ita iyi weekend ya Huye? Nongere nsome kuri Mutware Energy Drink. Tangaza Wasiri, iyi weekend ya Huye ndavayo ndi kurusha umuntu amanota 6. Wasiri reka nongere mbikubwira none ngushyiriraho n'intego ugiye gutega, reka ntege. APR mu kitsinze Mukura, abafana ba APR mutinyuke, buri wese anyoherereze nimero ya Landlord we ashyireho n'igiciro bamwishyura, ndamumwishyurira. Tugiye guhera kuri uyu wa kabiri abariyo, dukomeza muri kimwe cya kane muri Peace Cup. Kimwe cya kane turarara tukigezemo, icyo ni icyambere. Kabiri, turi muri gahunda yo kugihuye, nta mpamvu yo kubwira abareyo ngo muze tugihuye kuko ndabizo bazaza, kuko ari abantu imitima irimo rya bari gushyugumbwa. ndababaye. Wasiri uzatangaza ejo, reka mbe nkuretse. Urayibonye APR Sezere Gasogi. Wasiri imore Wasiri urarizwa n'iki? Wasiri urarizwa n'iki? Wasiri kurira ari amakipe bababaje. Ubu Gasogi zaburanirwa nande? Gasogi zaburanirwa nande? Uri kurizwa na Gasogi Wasiri? Ikinnye match nziza, ariko tubona umusifuzi uhagaze mu kibuga ni usezereye ikipe ya Gasogi. Bababaye. Urarizwa na Gasogi Wasiri? Ukazi 10 mu mukino Faustin. Ndi kwibaza
iyi niyo kipe izaza kuri deribi pe tuzakina isoje nta shot on target. Wasiri ijambo rya nyuma watubwira kuri iyi ntsinzi witwayemo neza. Ntago nyiri ku butaka bw'u Rwanda. My dear brother, I'm in training for international competitions. That's why everybody who want to ask me the question, you have to ask me in English or in French. Hey! Wasiri, tangaza in English. Tangaza in English. Dear brothers from Al Ahly, dear brothers from Mamelodi Sundowns, dear brothers from Simba, this is Rayon Sport, all the way from Rwanda, the only team, CAF. Man, reba nk'umudefanseri witwa Omar Nyinga. Ni propre nk'izina rye. Sina propre gusa. Ni umudefanseri utamerita gukina hano mu Rwanda. Wasiri nawe urakabya. Rayon Sport yabonye Omar Nyinga gute Omar Nyinga yemeye kuza mu Rwanda. Yakaba ari uwiye. Ubu ndimo ndagira inama ni umudefanseri wa Bayern Munich yagakwiye gusimbura Dayot Pamecano akavamo akajyamo Omar Nyinga. Wasiri urakabya cyane. Buriya reka nkubaze. Ubu umuntu witwa Kim Min-jae arusha umupira Omar Nyinga. Noneho banza Gabriel Magalhaes ntacyo arusha Omar Nyinga. Mbwira mbabarira Arsenal yanjye muri gahunda ya Visit Rwanda. Aho kuyiha miliyoni dusanzwe tuyiha. Turayiha ziriya miliyoni Wasiri. Twagiye. Wasiri ibintu byose byarakwangiye. Murere ejo bundi yagize icyabiranga. Arsenal yawe nayo biranze. Umwaka urangiye nta gikombe. Wasiri ufite yanjye ihanganire izagoza amarira. Pole Wasiri. Ihangane. Uzizire muri Kigali Universe. Twirebere Real Madrid na Barcelona ku cyumweru saa 10:15. Uzaze twirebere finale ya Europa League Man izaba yagezeyo. Uzaze twirebere finale ya Champions League Paris Saint-Germain yagutsinze na Inter. Uzaze muri Kigali Universe. Kwinjira ni 10,000 VIP, regular ni 2,000. Wasiri, reka ngutumira agapiza wirire wihangane Wasiri. Kandi wabizira inshuti yanjye nagukunda. Pole Wasiri. Pole. Aya taturatu na Wasiri.